Oh, come on. Gue may kamali na coba ya. Oh, may nakapunta na ang ujala. Itu dia magatang. Cik dia masiri. Oh. Dungo pa. Kenapa aku punta nangis? Oh. Dari sana tuh masing. Gampang membeli patok naman nasa. Nagaro mengaku-ngaku nako kurang yung patok nako. Anak-anak na to belek-belek. Ya, coba ya koy. Pangkadali ko ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hey. Bruh. Wah. Kedua nasi di majalah di kaberes. Ano gusto mo dyan? Cilaka pa. Hey! Bang. Wah, kesapu. Iko ate pati selak kesapu. Iko atu. Agak mau aku ilaha illallah. Pak jala kasapu nak kadua nak dia nama 77 jalaku. Pak jala tulis mono. Nah, iko minta tak mari cak tanda jala tu. Iya sapu. Kasih tebek gayaan sapu. Pare, hokage kak aku sapu Hokage sih kau. Iya. Iya maka teningi kapu aku mau koi. Itu kage ka sapu. Minta jurus baru runtuh nah nangka kata teman-teman taji hokage. Maka letus di masyarakat aku bilang. Itu kata-kata pas sapu. Mana aku sapu kore. Oh iya. Sapu tuh kalau kalanjur ya ke rumahnya. Wih. Hilo ke. Bayangannya Ro. Tahu gak tau Ji? Bayangannya sedih masuk di kampung. Bang. Ano pun tak dalam leg weh. Dude, crap. Di ngeri kah? Magi na. Iya mapato ko eh.
karena ini milik latokku. Kau dah cocok ikan patok koi. Ikan mengaku-ngaku koi. Sudah tanah latok. Ero mairo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tabi. Lo kamu ke tanah. Ah guys. Ikan mapatok koro. Iya. Magin ka mapatok. Tanah nala to kiaro. Cocok tu. Pada tanah na to koi na palok mapatok. Oh, masih sano tu. Kaka bulu-bulu nu koi. Masih sano ka po. Magin ka masesa. Na tanah nala to kiaro. Magin ka ha. Oh. Jadi pakugan ni pesa po. Kogi ha. Di gagas masapa ko mapakko ni. Jadi ka patuyon no. Ang kamat to. Pagkaroon dulu. Kogi rumay malolong. Ay, magi na. Oh no! Kogi may. Patay pasti pakit. Ada cium. Maju oi. Minum kiro. Oh iya. Main toka, ada katoka. Ada balalang ni. Magai. Magai. Sama tu. Suruh bebas, Jom. Magai. Heh. Kita sini pakai dah. Cocok ke depan sudah. Magi na. Magai. Untuk beli. Bisa. Ada. Jurus aga na ro. Lagi na. Ang wala tu jurus no. Masengi kami jago. Magi na. Ako malat ko iko. Iga ko. Iya ako kagig ko. Agi asungo kagi. Tulo na kampung eh. Dapat tulo na si kampung ko. Yang mana na yan? Nadya mo pagkoy. Agi ha, belan. Ako tu buat. Sige ko daw eh. Dak na mo sa PR oh. Palo-palo na eh. Napaya si mo na. Oh, Dek na cucu ya. tu tu. Mana yang Arle na tahu. Magana nak ko ya lala cek dia di. Agak ni bayar mai. Segala. Kalau kau pisah kambuk ni. Harga ti. Mati ya. Makan dulu minta kurang memang. Bah. Bismillahirrahmanirrahim. Aja na sikir. Tanya ka balik. Pak Iga suruh ka patas lengi ko. Aku ni pandai ni. Mak aku. Dan naga. Bisa ka naman dan ko. Aga malu ka ko eh. Kata mai. Sijak guru. Iga si guru. Lu ke mana mai? Pitai. Mage mo, ano ka balin we? Kasuro kom ka. Aku. Gara-gara aku ye. Masuk. Kasih semangat. Jaro. Gara-gara aku ye. Gara-gara tanah sapu. Awe lanjut. Masa lo kemat patok karo. Natana na la to ku. Awe lanjut. Bawah.
Daripada si diri kau pakai dia guna pada mapet di ku batang ku rumah sakit dia nuto mana rugi kau tu. Betul. Buka solusi ku. Oh, agar roh. Mapus kau. Lako. Iya, dia lagi Ya. nama lo tu. Kau tu. Mundur kau jadi. Ya, aku kan pamulai ni baik. Okey. 1 2 3. Lagi 1 2 3. Ya, kecil jam ni. 1 2. Nak cocok ya. Wah, gina. Pada sedih yang nunu sapu kekuatan ni. Wah, gina meru. Deh. Matuk apa gaga. Solusi lain dia gaga makui. Oh, some daki. Come on. Oh, Cara ada dua kah? Ya tambah. Oh iya. Jadi. Okey, kata dia. Some dan siapa sendiri dia ambil ki. Ha. Iya male karo. Arto? Nah, itu. Dia jodoh sapu. Wah, benda-benda ini.